somos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Escucha en el cielo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Vamos, iglesia. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Aleluya, gloria sea al Señor. El salmista dijo: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en él. ¿Cuántos dicen amén? Y para comenzar inmediatamente le vamos a pedir a nuestro pastor Gabriel que pase a este lugar, nos dirija en oración. El Señor bendiga al pastor Gabriel. Buen día. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu misericordia. Hoy teniendo ese culto unidos ante ti, ante tu presencia, Señor. Hace 2000 años, tú en la cruz, en Monte Calvario, derramaste la sangre preciosa. Por tu sangre preciosa, nosotros recibimos la salvación tan grande, Amén. la vida eterna, Señor. Sí, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, única razón que podemos alabar a Dios, que glorificar a Dios, es tu muerte, tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Nosotros no podemos tener ninguna condición, ninguna dignidad para ser llamado tu Hijo. Sí, Señor. Solamente por tu gracia y misericordia, Señor. Esta vez Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes. Sí, Señor. A través de la palabra del siervo de Dios, como nuestro corazón también sea conectado con el corazón de Dios. Señor, cualquier problema tenga, cualquier dificultad tenga, aquí ante tu presencia, la palabra de Dios, delante de tu presencia todo sea solucionado. Amén. Por favor, Dios les bendiga. Gracias, Padre. Señor, la palabra de Dios a través de tu siervo, cuando se hace predicado, también se haga plantado en nuestro corazón, Amén, Señor. quitando toda nuestra angustia, Amén. quitando toda nuestra inseguridad, que nos permita tener certeza en la fe. Dios les bendiga. Gracias. Te damos gracias. Sea honrado tu nombre, glorificado tu nombre a través de nuestro culto unido, Señor. Te glorificamos, te agradecemos por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, Pastor Gabriel. Damos un gran aplauso al Señor y le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pueden tomar su lugar y solamente quiero preguntar cuántas personas nos visitan del ministerio de la misión Buenas Nuevas. ¿Cuántos nos visitan? ¿Se pueden poner de pie, por favor, los que nos visitan de la misión Buenas Nuevas? Y les damos un aplauso a nuestros hermanos y pastores. Vienen pastores de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, así que bienvenido, y de Corea también. Pueden tomar su lugar. Y ahora quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Alguien se puede poner de pie, por favor? Y decirnos su nombre. Carmen, ¿quién más? Por primera vez. Si hay alguien más que viene por... Aquí está. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Hardy. Bien, damos un aplauso a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos, muy agradecidos de parte de Dios, que Dios nos haya dado la oportunidad de poder facilitar nuestras instalaciones a favor de la misión Buenas Nuevas. A nuestro pastor Juan Kim, muchas gracias, pastor, por darnos la oportunidad de servir al Señor. Decimos que la visión de la iglesia es amar a las personas con amor y sentido de familia, pero si nunca demostramos eso, entonces queda solamente en una frase. Pero cuando demostramos el amor a través de hechos, significa que estamos haciendo la tarea. Bien, gracias al Señor. Y ahora recibimos a nuestro pastor en este lugar, al pastor Moon Jin, que viene directamente de Corea. Lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Es una satisfacción poder tener a nuestros pastores acá. No sé si es primera vez que estaban acá en Chile, pero por lo menos aquí en nuestra iglesia sí lo es. Pastor, Dios le bendiga. Allí punchay. Kaya kasumahta po nila ruwarisan.
Sumaqtapuni takirinkichis alabanza hasta chaqapunichari. Uktawan t'aqllarichis takiqkunapaq. Ñuqa Corea del Surmanta hamuni. Gracias taqoni Pastor Juan Carlos ta pay happy wasqaykumanta. Manchay kusisqa kasani chantapis gracias taqoni Señor Jesucristo sutimpi. Watamanta qonqallaniñata himatachus compartinay tiyan chayta. Alabanza sonqiyqa alatapuni hunt'aykun kunamancha kursisqa kasani. Kunan Romanos 15 t'aqayninpiq ñawirisunchis. Romanos 15 rak'ininpi chunka isq'uniyuq chikllaynimanta pacha ñawirisun. Yachanchik leypaq nisqanta leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kay chika runas chikayachisqa kanankupaq tukuy runas Diospa ñawpaqinpi huchachasqa rikurinankupaq. Leypaq kamachisqanninta ruwasqanrayku mana pipis Diospa ñawpaqinpi chiqan runapaq qhawasqa kanqa. Mana chayqa ley niqta huchayuq kasqanniqta reparakunchik. Kunanri Diosqa rikurin imaynatachus runata chiqan runapaq qhawasqanta mana leywan. Chaymantataq leypis profetaspi testigo hina willanku Diosqa runasta chiqanpaq qhawan creyniqta Jesucristopi payqa chayta ruwan Jesuspi tukuy creyiqkunapaq imaraykuchus tukuy riqlla kanku tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninpaq k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Hinaqa Diospaq qhasilla k'achay yanapayninrayku runaqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesus niqta huchanmanta kacharichisqa kasqanrayku. Kunan p'unchay phisqa chunka chininista quwanku kay palabrata compartinapi chay chika tukimata ñuqa niymunani. Kunanqa Jesucristo kawsaynillanta sumaqman qhawarisun allinpuni chay kasan pachi pachi. Romanos 15 t'aqayninpi chunka isq'uniyuq chiklayninpi yachanchik leypaq nisqanta leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kaq chika runas chikachisqa kanankupaq chinkayachisqa kanankupaq tukuy runas Diospaq ñawpaqinpi huchachasqa rikurinankupaq. Dios imaraykuta ñuqanchis malayta quwarqanchis. Askha runas kallpakusanku kay leyta hunt'anankupaq. Pero kay pachapi mana runallapis kanchu kay leyta hunt'aqa. Mapuni kanchu chiqaman hunt'aqa. Kay leyta mana hunt'ayatinchis imaraykuta Dios quwarqanchis. Kunan qhawarisunchis chayta Biblia niqta. Kunan qhawarisunchis imapachus ley ruwasqa kasqanta. Ñuqanchis unquykunchay mana yachanchis unqusqa kasqanchista chayqa. Mana ñuqanchis qhawarinchischu mana necesitanchis hospitalman riytaqa.
Chantapis runas unquykunku chayqa mana yachankuchu chika peligrosochu kasqanta chay unquyqa tukuy runas sunqunkupi huchayuq kasanku. Chantapis Dios chiqatapuni yachachita munawanchis ñuqanchista may chika peligrosochu kasqanta chay hucha kay ñuqanchis ukhupi kashan chayqa. Chayrayku Dios quwanchis leyta kaypi qillqasqa kasan tukuy ima Diospa juiciun urapi qhipakunanpaq. Runasqa mana yachankuchu chiqatapuni maymanchus alman rishan chayta. Mana riqsinkuchu chay peligroso kasqanta. Chayrayku Dios munan chayta yachachiyta ñuqanchista. Chayrayku leynin tukuy runaspaq semen wisq'akunanpaq chantapis Diospaq juicio uranpi qhipakunankupaq. Cuerpoypi yaykun cáncer unquy pero mana ñuqa yachanichu chay unquy kapuasqanta. Mana yachanichu masiyantinichu entonces mana ñuqa qhawarinichu hospitalman rinaypaqqa kikillantataq tukuy ñuqanchis sunqunchispi tiyan pecado. Tukuy runaspaq sunqunpi tiyan huchaqa. Pero kuraqnimanta runasqa mana riqsinkuchu chay peligroso kasqanta chay hucha. Chayrayku runas mana infiernomanchu rinanku tiyan ima mana allin ruwasqankumanta. Adamanta paqarikusqankurayku huchayuqña paqarikunku. Chayrayku tukuy runas juicio urapiña kasanku. Mana chayqa runas mana kayta riqsinkuchu. Chayrayku Dios qwanchis kay kamachinasta. Imapaq warqanchis? Ñuqanchis riqsinanchispaq Diospaq juicion urapi kasqanchikta. Kunan p'unchaypipis Chilepi asqa runas tiyan. Kallima lluqsisun chayqa asqa runas wantinkusun. Chay runasqa wakinkuna chiqchirisanku, wakinkunataq llank'anankuman risanku qullqiganaq. Pero chay runasqa riqsinkumanchu chay kay Romanos 15 t'aqayninpi chunka hisq'un Dios chillayninta riqsinkuman chayqa. Chay runaqa hinatachu ñanninta risanman, kunan risan hinata? O paykuna tukuychu kayman hamunkuman? Paykuna nichu hamunkuman Diospaq palabranta uyaraq? Kay Bibliaqa Diospaq palabran kasan. Biblialla qhawarichiwanchis ñuqanchistaqa kay espiritu kawsayta. Kunan p'unchaypi autonta apaykachasan, kunanpis tiyan GPS nisqa. Chayman maymanchis rinanchista churasun chayqa chay GPS apawasun chayman. Bibliapis GPS hina kasan, GPS almanchismanta kasan. Biblia yachachiwan kunan p'unchaypi maymanchus almay risan chayta. Chayrayku Bibliapi nin sonquypichus hucha kanqa chayqa chay infierno ñanta pusawasan. Dios munakuanchis ñuqanchista. Chayrayku pay mana niu runallapis infiernoman rinanta munanchu.
Dios pason con Dios pamunaynenqa tukuy runas hanaq pachamasinankuta munan. Chayrayku payqa yachachisawanchis, chayrayku chay kamachinasta quwanchis, riqsichinawanchispaq huchayuq kasqanchista, qhawachinawanchispaq juiciun urapi kasqanchista. Chantapis payqa apawanchis Jesucristoman. Dios sonqonqa apasawanchis ley necta Jesucristo salvación niman. Iskay chunka chiqllayninta qhawarisunchis. Leypaq kamachisqasninta ruwaq, leypaq kamachisqasninta ruwasqankurayku mana pipis Diospaq ñawpaqinpi chiqan runapaq qhawasqachu kanqa, mana chayqa ley necta huchayuq kasqanchikta reparakunchik. Kaynita munan Dios quwasqanchis leyta, chay ley necta ñuqanchis qhawarinanchispaq huchanchista. Iskay chunka kinsayuq chiqllayninta qhawarisunta. Tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninpaq k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Hinaqa Diospaq qhasilla k'achay yanapayninrayku runaqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesús necta huchanmanta kacharichisqa kasqanrayku. Tukuy runas riqsinku kay iskay chunka kinsayuq chiqllayninta. Chantapis mana riqsinkuchu iskay chunka tawayuq chiqllayninta. Iskay chunka kinsayuq chaypi huchasapa runasmanta parlasan. Iskay chunka tawayuq chiqan kas runasmanta parlasan justificados kasqankumantaña. Pichus iskay chunka kinsayuq chiqllaypi kasan chayqa Diospaq juiciun urapi kasanku. Pero runas iskay chunka tawayuq kasanku chaypi hanaq pachaman paykuna ritaña atinku. Kay palabras ñawpaqinpi ñuqa riqsiyatini maynaq pichus kasqayta. Iskay chunka kinsapi huchayuq runasmanta parlasan. Iskay chunka kinsayuq chiqllaynipi kaypi chiqata riqsichiwanchis Diospaq juiciun urapi kasqankuta. Tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninta k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Kaypi nin tukuy runas mana uqllapis kanchu mana kaypi kaqqa. Kaypi nin tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninta k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Kay iskay chunka tawayuqpi niwanchis ñuqanchista. Hinaqa Diospaq qhasilla k'achay yanapayninrayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesús necta huchamanta kacharichisqa kasqanrayku. Imatataq kay iskay chunka tawayuqpi nisawanchis? Iskay chunka kinsayuq chiqllaynipi huchasapasmanta parlasawanchis. Iskay chunka tawayuq chiqan runasmanta parlasawanchis. Iskay chunka kinsayuq chiqllaynipi huchasapas runasmanta parlasan. Chantapis iskay chunka tawayuq chiqllaynipi chiqan runasmanta parlasawanchis. Kaypi qhawarisuman hanaq pachata y hanaq nina larway ukhu pachata. Bibliapi niwanchis chay runasqa infiernoman rinankuta. Pero kay iskay chunka tawayuqpi parlasawanchis runasta hanaq pachaman riyatinku nispa. Chayrayku kaypi nisawanchis chay iskay chunka kinsayuq chiqllaynimanta runasqa huchasapas karqanku. Imaynamanta paykuna chiqan runasman tukunku? Imaynamantataq chiqan ruwakunku? Qankuna yachankichischu Diospaq hatun atinin ruwasqanta? Qankuna yachankichischu chay
hatun ruwasqanta hanaq pachamanta hallp'amanta ima chay huchasapa runasta chayqa runaspaq ruwan chay huchasapa runaqa tukun chayqa runapi iskay chunka 15 chiklayninpi huchasapa karqa iskay chunka tawayuq chiklayninpi chayqa runaman tukun imaynatataq hinapi tukurqa kaypi nisawanchis kaypi runas leytachu funt'arqa askatachu orarqa o allinkunastachu imasta ruwarqa qankuna masq'arichis imaynatata kay huchasapa chayqa runapi tukun kaypi qillqasqa kasan kunan ñawirisunchis wataqmanta iskay chunka tawa chiklayninta hinaqa Diospa qasilla k'acha yanapayninrayku runasqa chayqa runaspa qhawasqa kanku Cristo Jesus niqta huchanmanta kacharichisqa kasqankurayku imanita munan redención imanita munan huchanchis pampachasqaña kasqanta nisawanchis huchasapa chayqa runaman tukusqan kayqa Jesucristo redención nin kasan imaynatata huchasapa chayqa runaman tukun redención niqta huchasninta Jesús pampachanña niyta munan kashan kay kutichimuy Bibliapiqa huchasapa chayqa runaman tukusqanqa Jesucristo niqta kasan imanita munan redención pantallaman churasunchis Jesús manta kay qhawarisqay redención niyta munan kaypi Jesucristo ch'aqatasqa cruzpi kasan imaynatataq huchasapa justupi tukun ñuqanchis askatachu kallparikunchis allin obrastachu ruwanchis askatachu orarqanchis Jesucristo wañuyninrayku pampachasqa huchasninchis kas imaraykuta Jesucristo wañun cruzpi huchasninchis pay wañun ñuqanchis chayqa runa kananchispa payqa kawsarimun charayku Cristoqa cruzpi wañuspa huchasninchista pampachan chantapis huchasninchista limpuchan ahina kachun entonces imaynapitaq huchasapa runa chayqa runaman tukun Jesucristo wañuynin niqta cruzpi ch'aqatasqa kay cruzpi Jesucristo tukuy juiciuta ñuqanchismanta hap'in Jesucristo wañuyninqa wañuy kasan huchasninchisrayku chantapis payqa kawsarimurqa kawsarimuyninwanta ñuqanchista chayqa runasta ruwawanchis chanta hinata ñuqanchista sutichasawanchis askha runas nisanku Cristopi creesqankuta pero sinchi phuti kasa sonqunku ukhunkupi kay iskay chunka chikllay kashanchaypi paykuna ninku Jesuspi creesqankuta pero sonqunkupi huchayuqllapuni kasanku hina kasanku paykuna mana sumaqmantachu riqsinku kay Bibliata qillqasqa kasqanta iskay chunka uqniyuq chiklayninta qhawarisunchis kunanri Diosqa rikuchin imaynamantachu runata chayqa runapa qhawasqanta mana llawan chaymantataq leypis profetapis testigo hina willanku kaypi leymanta hawapi qhawarichikun Diospa justicia nin Jesucristo niqta kasan Jesucristo kasan Diospa justicia imapaq hamurqa kay hallp'aman imaraykutaq cruzpi ch'aqatasqa wañurqa chayqa runasta ruwanawanchispaq
Dios pag wawanpi tukuchinawanchispa. Infierno kumanta hanak pachaman kachanawanchispa. Kay hallp'ama hamurqa cruzpi wañurqa. Chantapis nin Dios pa qhasilla k'acha yanapay nirayku runaqa chiqan runaspa qhawasqa kanku. Qankunapis chiqan runasña kankichis. Chiqapuni chari? Imaynamanta qankuna chiqan runas kankichis? Jesucristo niqta. Kaypi uchikitallanpis yaykunchu runaqpaq ruwasqan? Mana imapis yaykunchu. Uchikitan yaykunman runashpaq ruwasqan chayqa mana Diospaq gracianchu kaman. Kaypi nisan Diospaq qhasilla k'acha yanapayninrayku. Qhasillamanta nisawanchis. Qhasilla mana imatapis ñuqanchis qonchischu. Huchasapaqa Diospaq qhasillamanta chiqan runapaq tukun. Dios hayk'a p'unchaypitaq kay creacionta ruwarqaq. Suqta p'unchaypi imaynata ruwarqa? Palabra niqta. Dios nirqa k'anchay kachun nispa. Chay palabra Dios pataqa sumaqmanta punikarisan. Palabra niqta payqa kay pachata ruwarqa suqta p'unchaypi. Chantapis kay huchasapa chiqan runapi tukun. Imaynatata kay huchasapa chiqan runapi tukurqa? Nirqaykichis kay hatun ruwaynin kasan kay pachamanta imarayku? Kay pacha tukuyma ruwasqa palabran niqllata kasan. Pero huchasninchisqa palabran niqta mana pichakuyatirqachu. Chiqan runas kananchikqa mana palabra niqllatachu karqa. Imaynatataq karqa? Imaynamanta chiqan kanchis? Diospaq churin Jesucristo hamurqa kay hallp'aman aychapi tukusqa. Chantapis cruzpi warkusqa ch'aqatasqa. Hinapi payqa llimpuchawanchis huchasninchismanta. Ñuqanita munaykichis kay obraqa sinchi hatun punikasan kay pachamanta nisqa. Imataq kama? Huchasapa chiqan runaspi tukusqan. Kay hatun ruwayqa runa suyarinku ajinallamanta. Kayqa hatun ruwaynin kasan Diospata. Ñuqanchis creenchis Jesucristupi chantapis hap'inchis asqa bendicionesta. Chantapis wakin runas oración niqta qullqita hap'inku. Chantapis Jesuwan tinkunku. Chantapis unquyninkumanta thaniyanku. Nisuman tukuy chay Diospa gracian kasqanta. Pero mayqintaq hatun gracian kasyan Diospaq quwasqanchis? Ñuqanchis huchasnimanta salvasqas kasqanchis chay hatun ruwaynin kasan. Usunaqa infierno masinan karqa kunanqa hanaq pachamasinqa chaynichu hatin atinin kasyan Diospata? Huchasapa chiqan runapi tukusqan. Supaypaq wawan kasqanmanta kunanqa Diospaq wawanman tukun. Chay kasan hatun atinin kay pachamanta ruwasqa. Chay gracias sinchi hatun kasan Dios chayta ñuqanchisman quwanchis. Amén. Kunan qhawarillasunta Galatas libropi.
Gálatas 15 chisllayniyoqta chunka 15 chislayninta qhawarisun. Cristo presiowan kacharichiwanchik leypaq maldicionninmanta imaraykuchus payqa maldesisqa karqa ñuqanchikrayku Diosmanta qillqasqapi nin kurkupi tukuy warkusqa kayqa maldesisqa kachun nispa. Bibliapi nin tukuy warkusqa chay kurkupi maldesisqa kasan niwanchis. Chay infierno romano tiempopi chaypi hina wañuy warkusqa manchay nanaypuni karqa, manchay llaki karqa. Manchay saqra runasta hinata wañuchiq runa chayta qhawaspa mancharikunankupaq. Chaypi ch'akatasqa kayqa manchay nanaypi wañuy karqa. Jesucristo mana huchayuq ch'akatasqa chay kurkupi warkusqa suqta phanita kasarqa tukuy llawarninta t'akarqa chantapis hinapi wañupurqa. Nerqa tukusqaña tukuy ima hinapi wañurqa. Imarayku hina wañurqa? Bibliapi niwanchik Cristo limputaña ruwawanchis chantapis leymanta urquwanchis chayrayku limpu kanchis. Tukuy juiciutaña ñuqanchis maldesisqa karqanchis chay juicio pero Dios tukuy chaytaña Jesusman q'ipirichirqa. Chay niqta ñuqanchista maldicionmanta urquwanchis chantapis pecadomanta salvawanchis. Kaypi nisan maldición ley niqta. Mayqinta kashan ley niqta chay maldición? Chay nita munan chay leyqa Jesus niqta funt'akusqanta mana chayqa maldisisqacha kanman karqa. Pero sinchi phutipuni runasqa mana ullapis kanchu kay leyta funt'aqqa. Charayku ñuqanchis karqanchis runas ley ukhupi kasarqanchis maldesisqas. Jesucristo hap'ispa chay maldicionta cruzpi wañuspa ñuqanchis niqta. Payqa urquwanchis chay maldicionmanta, chay maldición ñuqanchispaq karqa. Chayrayku payqa crucificasqa cruzpi wañun. Qankuna yachankichis imanitachus munan Jesus? Imanita munan Jesus? Kapusonqa wawayki chantapis sutichanki Jesus nispa qillqasqa kasan. Payqa kay llaqtanta huchasninmanta urqunqa. Imanita munan Jesus? Imaraykutaq Dios Jesusta suticharqa? Payqa k'acha suti kasqanrayku chuchurarqa? Payqa llaqtanta suyunta huchasninmanta urqunan karqa. Imanita munan Jesus? Haqay zuna iglesia mas rin oran chantapis ofrendan askata chaychu hanaq pachamas rinqa? Aska zunas creesanku hina ruwasqankumanta Jesuspi creesqankuta. Pero Diospa qhawarininqa niwanchis mayqin runachus Jesuspi creesqanta. Jesustaqa Dios chay sutita churarqa pay llaqtanta huchasninmanta urqunan karqa. Jesucristo kasan pichus runata huchasmanta urquq. Imanita munan salvación?
pichus hucha ukhupi kasan chaymanta urquq ñuqanchis hucha ukhupi kasarqanchis hayk'aqtina kasarqanchis nasikusqanchismanta pacha Adanpaq wawan kasqayman pacha hucha ukhupiña karqani hinamanta ñuqa infierno mas risaq chayqa uqsuna urmachunkapi uqsuna hatun quchapi urmaykuman chayqa mana chaypi tuйтuriyatinmanchu pero uqsuna hamuytawan urqunqa chayqa kawsanqachu manachu ñuqanchispis kikillantata hucha ukhupi infiernoman chiqaman rinapaq kasarqanchis chantapis Dios churinta kachamurqa kay pachaman chay huchamanta urqnawanchispaq chantapis cruzpi wañuchirqa y ñuqanchictata hucha ukhupi kasarqanchis urquwanchis chay niyta munan salvación chaypi creyqa kashan Jesuspi creyay pichus chay hatun qucha ukhupi kasarqa chayqa chaymanta urqusqa karqa chaymanta urqusqa kaspaqa yaku ukhupichu kasan hawapiñachu wakin runas nisanku ñuqa kasani hatun qucha ukhupi chantapis salvasqaña kani nispa huchamanta urqusqaña kani chanta huchallapi punichu kasani chayqa urqusqañachu manachu urqusqa qanqa urqusqaña kanki yakumanta chayqa entonces manaña imapis qhawanaykichu tiyan yakuwanqa pero wakin runas nisanku sapa p'unchay ñuqayku hucha ruwasayku chanta imata kanqa ancha qankuna hucha ruwankichis wataqmanta chay imata kanqa perdontachu mañakunaykichis tiyan wataqmantachu perdón mañankichis imata ruwanaykichis tiyan imata ruwankichis creenanchis tiyan imapita creenanchis tiyan pay huchasninchista pampachanña kay huchatapis Jesús llimpuchasqaña hinata creenaykichis tiyan amén haqay runa pichus mañan wataqmanta maylla nispa mayllasqanachu niraqchu mayllasqa wakin runa hina nisanku qan salvación hap'inki kanpis wataqmanta hucha ruwashallankitaq watusanku entonces chay hucha ruwasqaykiqa mayllasqañachu Jesucristowan kasan niraqchu chay huchapis mayllasqaña kashan ahina kachun tiyan huchas o kanchu huchas mana mayllasqa kasqa kuna ñawirsunchis Hebreos hisq'un t'aqayninta qhawarisunchis chunka iskayniyuq chiklayninpi manallataq chivospaq nitaq torillospa llawarin aparisqachu yaykurqa mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan aswan santu chiqaman kutillata yaykurqa chay llawarninwantaq wiñaypaq huchay atiyninmanta kacharichiwanqanchik payqa tari ñuqanchispaq wiñayninpaq redención imanita munan kay wiñaypaq redencionnin imanita munan kay redención runasqa kawsasanchis kay tiempo ukhupi chantapis payqa wiñaypaq kawsayninpi kasan ñuqanchis tiempo ukhupi kasanchis kapuanchis ñawpaq kunan kawsay chantapis qhipa kawsay pero Dios pata mana kanchu ñawpaq ni kunan ni qhipa payqa wiñaypaq wiñayninpaq kasan amén chayrayku chay llawarninwan chiqanta ruwanchis wiñaypaq wiñayninpaq anita munan qankuna Cristopi creesqaykichismanta pacha chay huchasnikichis pampachasqaña kasan pero kaymanta ñawpaqman huchallikunkichis chay huchapis pampachasqañachu manachu pampachasqaña chari amén ñuqanchis ñawinchikwan qhawarinchayqa chinkarinqa
hallp'apis chinkarinqa hinachari hina kasan kay tiempoqa tukukunqa pero kay hanaq pachapi wiñayninpaq kasan mana chayqa tukukunqachu Dios nin Jesucristo niqta ñuqanchisman wiñaypaq pampachan huchasninchista wiñaypaq kawsayta quwanchis kay Romanos 15 t'aqayninpi iskay chunka tawayuq chikllaninpi niwanchis ajinamanta chaylayqa uywaqaychu karqa Cristoman pusanakunapaq Dios pataq creyniqta chiqan runapaq qhawasqa kanaykupaq qankuna kayta yuyaychay atinkichichu kay palabras sumaqmantapuni kasan qankuna qillqaykichis mayniqpipis chantapis escritoriykichis patapi kayta yuyaychaychis sumaqmanta refrigeradornikichis k'askaykuchiychis chay qillqasqata chanta yuyaychaychis chayta ajinamanta chay justificasqa kaspa ley niqta imanisawanchista kaypi qankuna yachankichischu imatachu Jesucristo nirqa cruzpi wañushaspa tukusqaña kasan nispa imatataq pay tukucharqa imaraykutaq Jesucristo kay hallp'aman hamurqa payqa hamurqa Diospaq munayninrayku pay kay hallp'aman hamurqa chay munaynin Diospata mayqintaq karqa Diospaq munaynin karqa kay huchaspi chay kay tukuy runas kay pachamanta Diospaq voluntad nin karqa huchasmanta urqoy runasta chanta chiqan runas ruwawanchis chantapis paynin Diospaq munayninta tukuchaniña nispa imata tukucharqa chantapis ñuqanchis imatawanchis ruwanarachis tiyan pitaq Diospaq voluntadninta hunt'an ñuqanchis ruwanchis o Jesucristuchu tukuchan ñuqanchis mana ruwayatinchikchu ñuqanchis matinchikchu atipayta huchasta pero Dios Jesucristo niqta hunt'arqa voluntadninta munayninta ñuqanchis imata ruwananchis tiyan o niñachu imatapis ruwananchis tiyan manaña imatapis ruwananchikchu tiyan chayqa punichari amén manaña imapis kanchu ñuqanchis ruwananchisqa tukuy imataña Jesucristo ruwan ñuqanchis chayllata creenanchis tiyan chantapis chayta sunqunchispi hap'inanchis tiyan chay runaqa Diospaqta kasan ñuqanchis huchasapas kasaspa kuchis kasaspa imaynamantataq chiqan runasman tukunchis kuchisito kallparikunman askata kallparikuspa runapichu tukunman sapa p'unchay yakupi bañakun maylakun sapa p'unchay hina mayllakuspa runapichu tukunman payqa mana runapi tukuyatinchu pero astawan hatumanta ruway kasan chay kuchi tukunan runaman huchasapa chiqan runaman tukusqa chay hatun ati kasan chay hatun ruwaynin kasyan Señor ninchispata imaynamanta huchasapa chiqan runapi tukun chay chika runa kallparikuspa paykuna tukurisanku chiqan runaspi tukunankupaq atikunmanchu chayqa atikunman chayqa manacha Jesucristo hamunmanchu karqa kay cruzpi wañuq ñuqanchiknirayku Dios ñuqanchista chiqan runas ruwawanchis qankuna ukhupi kanchu imapis ruwanaykichaqraq qankuna creenkichu kay hatun
che hatun chekapi wakinkuna iskayanqanku imaynamanta hinakama kay uqllamanta tukuna chayqa hasachu kasa kanchu uqllapi zuna hina Jesucristo ñuqanchista chayqa zunasta ña rowanchirayku chayqa zunas ña kanchis amén. Qayna p'unchay chay videota qhawarichiykichis kunan watqmanta qhawarichillasqaykichikta uchikallata qhawarisun sunquykichisuwan qhawariychis. 영원한 생명을 내게 주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 Mana hayk'apis uqtawanillichu huchaw kasqaykichista chayqa kasiyan qhesa chay cruzta Jesuspata creychis payqa chayqa sunastaña ruwasusqaykichista chantapis graciasta qoychis Diosman kunan orasunchis Tata Dios graciasta qoyku ñuqayku mana atirqaykuchu chay kamachinasta hunt'ayta chantapis huchasapas karqayku pero hinamanta Dios munakuarqayku Jesucristo wañuqninta cruzpi chay llawarnin tukuy huchasniykuta llimp'uchan gracias taqoyku Señor qanqa chayqa runasman tukuchiwayku Diospaq wawasninpi tukuyku bendici tukuy runasta kaypi kasanku paykunata orayku Señor Jesucristo sutinpi amén Pachi